салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. имрӯз ман баромадамро дар бораи ҳамон модаре ки модари тоҷик дар Тоҷикистон аз дасти духтарҳои хурд, яъне ки он модарро корд задаанд ва аз дасти ҳамон духтарҳои худ ҷароҳат бардоштааст. дар яке аз беморхонаҳои Тоҷикистон бистарӣ шудааст ва худи ӯ нақл кард ӯро бо чӣ сабаб корд заданд, фарзандони худаш ҳамаашро пурра нақл кард. ҳаминро ман ҳамчун зан, ҳамчун ҳуқуқшинос гуфтаниям ки ин чӣ гап аст, ин чӣ шӯрест дар Тоҷикистон аз тарафи баъзе модарон, аз тарафи баъзе духтарон, аз тарафи баъзе ҳамсарон мешунавем, мебинем ки модари фарзандони худро ба қатл расон, модари фарзандони худро ғарқи об кард, модари даст ба куштори шавҳар зад, модари даст ба куштори яъне ки наздикон зад ва мебинем ки духтаре даст ба куштори модар зад. ҳаминро дида бовар кунед ҳама дар ҳайратем ва ман ҳамон видеоро мемонам. бибинед, мардум хулоса бароред ки чӣ шудааст ки зани тоҷик имрӯз қотил шудааст, сабаб дар чӣ аст. мо бояд сабаби онро фаҳмем. кумитаи занҳои ҳамон минтақа, раисони ноҳияу шаҳр, маҳаллаҳо, раисони ҷамоатҳо бояд бетараф набошанд, пешгирӣ кунанд чунин ҷиноятҳоро, сари вақт пешгирӣ кунанд ва бояд ки мо ҳамагон бетараф набошем, то ки ин дарде ки ба ҷомеаи мо, яъне ки занҳои тоҷик даст ба қатл зада истоданд, ин дардро бояд мо давобахш бошем ва мо ин мушкилиҳоро бартараф созем, ҳама якҷоя бар зидди чунин ҷиноятҳо шавем. ҳоло ҳамон видеои модарро мешунавем ва мебинем ва хулоса мебарорем. سه‌شنبه ساعت 9 دور آمدم خوراوی در خونه زرد جوگم فریدگی هم بیرکم در پیشم خواب بودم. کلانی دخترم شایران اومده و تلفن گفت تکشه چیزی گاو زدم گفتم که ترسیدم. یک هفته بودم این پلان رو میکشیدن، همین نقشش رو میکشیده بودم. در ما قلف کردم، خستم برای ترسیدم، در قلف کردم. خورچه را گرفت اومد، بیوی سیاهوی که داره گفت، بیوی پدام ندوی که گفت در زد شقاقتی در میترسه گفته در اوی کردم که این کلانی گفته در دیلش بزن، دیل ده اسپین که جام ده زد و این پران زد حالتی وزبین ده آوردن اپیراتم کردن. 2 ساعت اپیرات دوام داد. انا اینجا شلنگای پشم 6 ده زدیم، اینا 6 ده زدیم ولی پشتم ندوخته شلنگای 6 رای گرفته خون زرد هوا در آمده. فرزندون هم خیلی میکنن. دختر کلانی قطعی، دختر پنجمنگی، عزیز و شایره، عزیز و خوصیه. این مایدکی را هوا داد که هم خیلی کرد، این مرم خیلی کرد. برای خانه هم کدن ما 3 روز میشه دمی بندی ساییم. هیچ که چورا ما نمیبینه. ازدواج کرده گشتیم. ما مادرم خیلی فرزنده نمیبخشم. هم برای خونه هم کردن. در دوشنبه شونه موندن، بچه نموندن که ایوره نه که نمیگم که خونه مونده که برای خونه خودم خونه خیلی کردن. خیلی شما که در دیل میزنیم، در دیل اینجا دزدیم 6 رخنه چقدر رفته 6 2 ساعت اپیراتم دوام داد. نه که همه خیلی فرزنده در این دنیا در او دنیا دور بکشن شما که ما مادری گنده ندونم و گیشنه نمیموندم، تشنه نمیموندم. ما خود نون میپختم او خود میکردم و یادم در کش موندنه که
برم خیلی کرده ای فرزندشون ببینم جزایی و یه رخ دوام بتیه هیچ چوره ندارم